Ove dane, dragi pratitelji Info Vodica, bile su velike vrućine. Mi se danas upravo nalazimo na plaži Zamalin u Tribunju. Idemo malo ispitati naše mještane Tribunja, mogu li se uopće rashladiti u moru, možete li se ohladiti u moru? Jako teško. Jako teško, u stvari nikako tako reći. Pa i ne može se baš rashladiti jer baš je more toplo i ne daje nikakvo osvježenje. Izađete malo van iz mora, stojite koliko minuta pa se vratite natrag? Taman minutu moraš i stati i onda ti traže već ići opet u more. Mogu, danas je ok. A ove dane kad je bila velika vrućina? Bilo je katastrofa, nije se moglo. Kako ste izdržavali ovdje na prženju, ja bih rekla, sunca? A idete češće u more, pa van, pa u more, pa van i doma pod klimu, nemate druge. Kako se zove ova maca? Elvis. Elvise, ima li koja meduza u moru, jesi bacila oko? Ne, on ti voli provoditi vrijeme u kafiću, ode, rijetko dođe doli, nego gori sidi u ladu. Je li vama, gospođo, vruće? Kako vi provodite ove ljetne vrućine? Tako da tek iza 6 izađemo iz kuće, eto, ne prije. Je se uspijete uopće ohladiti u moru? Pa je, bilo je par dana gdje je bilo malo vruće, ali sad je ok. Mogu, pogotovo zadnja 2 dana, evo more se malo rashladilo, inače je bilo pretoplo, a sad je zaista najljepša temperatura mora. Pa meni je more dobro, uglavnom samo što se teško možeš malo rashladiti kad je more malo toplije. Ima li koja meduza u moru? Nisam vidio do sad još. Možemo se rashladiti i more je odlično.